Ui! Pozdrav svima, ja sam Serbian Shadow, vi gledate izvlačenje dobitnika za giveaway. Ja sam u ovom videu dao instrukcije koje treba da ispunite da bi učestvovali u ovom giveawayu i nekoliko vas je učestvovalo. Pobjednik izlet ćemo preko random.org, samo da ovdje ukucamo maksimalno 50, pošto sam rekao da lupate brojeve od 1 do 50. Stisnut ćemo 5 puta na generate i onaj broj koji ispane, ako neko stavio taj broj, ta dobija premiume. Idemo, generate, 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 generate i generate. Broj 37, da vidimo li neko stavio broj 37. Nije niko, tako da idemo ponovo 5 puta generate, vidimo šta ćemo sad dobiti. Generate, 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 generate i generate. Broj 32. Da vidimo onako stavi broj 32. Jeste, Igor Sanader. Idemo na njegov Facebook profil da ga kontaktiramo da je dobio premiume. Imam, kako vidim, mnogo lepo ime. Ej, dobio si premiume, svaka čast. Da mu dodamo fajlove. Samo da nađem premiumi. I evo ga. Poruka je poslata, dobio je premiume. Hvala ti što ste učestvovali u ovom giveawayu. A za vas koji niste dobili ovu nagradu, ne budite slamljeni, pošto ćete imati šanse da učestvujete ponovo u nekom giveawayu. Do tada vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.